Shalom, selamat melambi siulu solanasang siat kusaburan tomatuangku lante melambi ito temo. Salamat si tamu ulendui renungan harian toraya alo Senin tanggal 10 bulan 5 tahun 2020 napa. Makure sumanga kilangan puang matuah belana lante melambi ito temo na bengki atu si pulung menomba la umperangi siya unanung itu sangtan ka dalam mesura madatunna. Ya moto sulu solara sang may komita maripi ta palaku pak tunduan ta mani umbasa itu kadana ta masambayang. Opuang ambe mama selan suruga kure sumanga apuang kipakende kemati olo malabi milante melambi to temo. Belana tumbaya tu mama se kaborok mi tontong bang mi papayan lan mintu sulapa katuangki. Lante melambi to temo opuang si pulungkan la menomba mati kalemi laki perangi tu sangtan ka dalam mesura amadatumi. Opuang maturu-turu komi mi pasong la itu pena masalo mi na mengkarang ulendui pak perangingki siapa tangarangki. Dino pak niate kadami opuang kaki sairan melo anna menta matanga aki masola nasang kantu mak perangina. Mak kada-kada mo komi opuang sadia mo kan lama perangi. Lan sangan na puang ki puang Yesu ki masambayang. Amin. Silu sola nasang ya tu kadan na puang matua mangka di pasadia lamai Filipi. Surat na Rasulu Paulus lako to Filipi pasala misa angka talu saya lako sang pulo misa. Ta perang itu kadan na puang matua. Pak kures sumanga langan puang matua diona kasih sanginan na kombongan. Tilanta oko milan penangku mak kures sumanga ona alangan ka penombangku. Tontong na paran nulan mintu pasambayangku umpangan duang komi. Tubelan na kasi sanginam milan kadipalolangan na kareba ka paranuan tempon dio may alo di paranduk na saylako te totemo. Kukatapay ite iyan na te kumua puang matua tumangka paranduk kumisa pengkarangan melo dio kalemi. Iya duka la pasundun ni saylako alo na Yesu Kristus. Inang sipato na lama timbang susito tu dio na kamu sulanasang. Belan na kupalan arak komi. Pakamu solanasang pada ki unapa pak kamasian. Layatong ku dirante basi. Lahyatong ku umpe balien siya umpamanasa itu kareba kaparanuan. Belan na puang matua usabi na kumua tumba mamali na penangku lako kamu solanasang dio na kamasian na Yesu Kristu. Na inde siya tu kupalaku. Di kuan na sakirangan na tu pak akaboromi dio na kapatandayan siya minto kapaisanan. Miurungan ni paisan usudi umban na tumairingan na. Ami masero siya tae mi maapatana. Landa lako alona Kristus. Siya naponoy komi buah kamalamburan tete dio Yesu Kristus. Umpabutuan kamalabiran siya kadipudian puang matua. Amin kadan na puang matua. Sulu solanasang yana di pelalan tu kalingkan na Paulus sumpas saabian kareba kaparanuan manasa inang maparri siya magasa tu agan nolay. Iya mo kada nene diragi kumua maparri itu umpok ada katonganan. Susi mo agan urampoi Paulus anaurungan ni di tarungku. Ia mito nalay pak tuladanan tu apa marasan dadi lako kalena. Maapakilala lako taon na puang dio Filipi kumua daan naranggang unti ngayoy to may rupa-rupa kamaparisan. Kumua moy an namarasan di tarungku tu Paulus. Tontong bang bata siya makures sumanga belan na nakua yatu kaditarungkuan na tangyara belan na umpagaw kakadakian sangadin na ditarungku belan na katonganan na Kristus. Silo solanasang tu na kamasay puang matua. Ia tu mandu na poparandu Paulus kumua ia tu buan na kareba kaparanuan tumangka na pak pesabian lako Filipi. Tean na toros hala belan na ia tu to patongan tontong matoto siya bata unti ngayoy tu rupa-rupa pari. Ondong pi kasih sanginan na kombongan tontong manasa. Nakua
tontong na aparano lan minto pas sambayangku umpangan doang komi tu belan na kasih sanginami lan kadipalolangan na kareba kaparanuan tempon dio mai allo di paranduk na say lako te totemo. Sulo solanasang nenek ki butung to ditarungku belan na kapes saabian dio na kareba kaparanuan. Butung naga saiki tangga tasya no oton ni kamatakuran belan na dikwa dako mani dipokada anna kabiri omi ki tau. Nakualan 2 Timotius pasal A apa angka 2. Palolang itu kada ya to. Matoto ko umparampoy. Layake nakamurai, layake nakanokai tau. Pakanasan itu salana tau. Taatan ni. Paki lalai situru kamatanan pena siya situru pangadaran. Ia moto sulu solanasang la tontong ki batta siapa ranulan kapatonganan mendadi sabin na Kristus. La manapa ki kumua Kristus la umpa patalo ki unti ngawe ito may maarupa-rupa agan katuan. Amin. Ta tole masambayang. Opo ngambe mamasilan suruga kiti mangkure sumanga te kada masero memang kakirangi opuang. Kamu tu torro to la umpa malesong ngila ko kami masolanasang tumaperangin na. Deno pa anya te kadami opuang. La tontong membualan mintu sulap katuang ki la tontong la kipake tuo situru lalan pa porayami. Tontong kan la parannu lan puang la umba susi tua agan katuang ki. Opuang ambe mamasilan suruga mangandokan mati kalemi opuang anta akan lante allo tu marasan kipatu pasakke tu mintu pengkarangan ki opuang tu nakalo na penami pasi kambela kan jome mintu na saki siya bala kasanggangan siya sanda petoba opuang tu bisa la rampo tamate katuang ki ya mo to maranuanan kan kumwa kamu tu puang la tontong sisolangkan kure sumanga apuang ya mo te tu palakong ki pasambayang ki mati kalemi lansangan na puang Yesu. Amin. Sulo solanasang rampo mende to tu pananungan talan temelambi to temo kasih pulungan ta ulendu renungan harian toraya. Salama lako kita mintu mas solanasang ki puang Yesu tontong umpasakke ki. Shalom.